Hello loite ho tu ni hin SILMIDO kiti Unit 684 ra Sepai ho le government ho ki ka ki boina chu ana seu hite a film ki parachun Sepai them khat bu bangla le tuila a hleu chu ki mun hichini zana chun hitman kangen kitipa hin South Korean government official ho thana dinga mission anei je chun meithal choi mi them khat to hunglu nu vina hi South Korea government officer hon party bol na wachun kang in le aloi ho cho honglu novin hichlai mona bodyguard ho chun akidal pan tawve hitia khuchenga kidal lai ta wachun kang in kitipa chu South Korea officer ho na room chun alu nin chem ala do in anasun li tai hichipe ta chun hilai mona police ho hung chu kang in na head pha nin thi jamin na hung jamin hi le cham khat na hung jam zawin police hon ana kol ovin ana man tho tho ve Azing ni kho in zela ho ki po lele na gari ko na hung cho ki mukinin hichun ko na just pa chun kang en hin South Korea high officer ranking ho atha je chun ama hi tha dingin thu ana tan thla in chuzovin kang en na tha masong wachun kidang te in mi khana ki mupin ahungin hichipa chun kang en a in kote minzo si a hin sim thla in hichipe ta chun kang en lungthima hichipa hin blackmail I bol hin te ati Hilaya hung ki mu pipa hi koidang hilavin Sepai langa lam kai jay hun kitipa cho hi in ama pa hi kangin koma kinup to na thei thu kha seya hung a hi Sepai lam kai pa na sei na chun North Korea gama mission khana umji chun kangin jong hi special government forces a zawding in ana sein hichi mission a cho chia hi le kangin chu ko na thukitana ko na chu ki thla ong ding a hi in Sepai lam kai pa seina chun kangin ahung no min hichipe ta kangin lungge la chun hichilaya I hing hinga I tha sang ova gal la chun ki chi han lang gal la zo chun ki thile ti hi azing ni kho in SILMIDO kiti island lam zo na chun tui kong azela ho mi them khat pi ahung phei ove konga to zela ki koi ho chu Messi le Ronaldo chung changa hung kinel ovin ahung kinel sang taw vina hi le kong chunga chun ahung ki dal taw ve hitia zela ki koi ho kong chunga hung kina apha no wachun hichi kong chunga captain jo kitipa chun warning ball na in mai thale hin ka min konga panana ki chop hla lo wa hi le ka ban ka bli ding ona hi eti in cartouche sobra sina ka min khan ho loi chun ana sa lo ji o wachun konga kona ki chop hla na te te ding ovin grenade bomb ana le lo nin hicha kon chun konga tozo si cho ki chom hla ovin SILMIDO island apha taka ovin tui chu zep taw vena hi Phachom khat zawin konga kona ki chom hla ho chu SILMIDO island ahung hlung ovin hichilai mona chun general J hun kitipa chun amho loi ahung lo na chu na sei pi tai hichun Sepai lam kai general pa chun special operation pengyong kiti mona a ding ji achun jela ki koi ho chu Sepai a zawding in a sein Sepai lam kai pa lungge la chun pengyong kiti mon hi bulu a kim tu sung kiti pa hi thading ti hi zela Sepai ho chu the military forces unit 684 akimin vo in hichigu thima Sepai ki pansa ho hi general J hun le commander zo bo hin a he e azing ni kho ki panin zela ko na Sepai pang ho loi chu training a hin bol pan tawvin hichilai mona training ala ho chu ha sa theile jingin hichun amho loi jong training a bol a ha hle jing wanga chun North Korea a chi ting le hiti ho tabang hi atu ding a hi tin pan na sa tain ana la ove ni zan ham kha training a hin la zo ovin zan kha tui khang len pa ma sa ovin hichini zana amho loi chu atung tu no thi sa ka sa ding ti hi in thi sa atung tu no a hin ka sa chun a dollar cc chu tui khang len chun a hlailu thu thu ove zela ho la chun kang in sungpil chle gunje kiti holo hi a ha loi a hi je ovachun amho loi thum hi group thum mi somchi chunga lam kai ding in hlen do a hitai hichini khuwa ki pa na chun amho jong a group min gal a sa ting le lung khat tha khana apan theina ding ovin training a hin bol khom pan taw ve hichilai mona training a bol na wachun khaujang thuma ki sim jang khana ki lam lei ho chun alam ovin hichi lei ki sema anu kha pen chu anui langa ko na Sepai hon mai thala a hin kap ding a hi in hitia leya lam lai to wachun kang in group ma mi khat pa chu I ti hi da dem lam thei televen anoya a chi naw kha wachun a ki khai tan
hichipa nunga hung ho achi zom theina dinga chun hichipa chu aki khain achun aki khaidan sa sa ovin mizo si mun chomlang lei a kho kalpha novin kengin zong hichipa chu hung ho do ding ati le atha in anazo lo pha chun akili hla in a hin kho na beitai hichini zana chun general j hun chu sipai ho ko ma chun ahungin training e bol songova akisu khazo si zela nungchi dingin a sei na hi le hichun training a bol naw wa kisu kho mi khat pa chun kai ho zela ni nung sol hi ovin hichilai mona in thi evaizut bu ho no hin pan la ovingi ati in hichun amho jong hung kinup to taw ven hi pha na hung chi in amho loi jong training ha ta ta chu hin bol pan ki taw vin amho loi lungela hi gala ki thi jong le South Korean gammina hi ka thi a hi ti hi in hichi training a ko na hin a ha naw le chi na ki be chom chomin chule training a bol naw wa na sata ta thila tu ding ho a bol ho jong chu pai thalenin ana zo tawen hi gozu ni zan khanin general j hunin unit 684 sipai ho ko machun thupi a chainan ananain amho lo hi agamle na mu hu na dinga North Korea gal sana chi dingo a hi in amho achi masong ovahin sipai anapang masahole general pa chule commander pa ho chun amho lo hi zana anapi uve hichun amho loi jong hang sante in agamle na ma ding ti in kong cho hin tol pan taw vena hi hichipe ta chun alang khat langa general j hyun chu achunga lam kai ho in phone hin bolin North Korea gama galbol ding kiti mission chu cancel a hitai hichije achun unit 684 ho chu nung ko tawin ti thupi hi ahunge Chuzovin General J Hunin Sergeant Zo ko machun unit 684 ho chu hichlai muna nung ko ke dingin thu api in asai ma bangbang chun abol tai General J Hun jong achunga sipai ho office kana achi in ipiti dinga hichi mission hi ki cancel hamtin agadong in hile hichi aji chu hin sei pi po ve SILMIDO Island lang cho hong ki mukinin hilai mo na chun galsa dinga sipai ho amisano cancel an ki bol pha na chun amo lo hin training jong chu lunglut lovin thasita in ana bolo akimui zan khat zila uma ko na sipai pang ho mi ni chu hichi SILMIDO Island a ko na zamdo ding ati hunin azam do masang hunin medical dispensary a lu hunin nurse nu chu agasu si hon tai sipai lam kai pa in hilai mona ko na mi ni zamdo thu hinza pha nin sipai ho chu amani holding in a hin sol tai alang khat langa mi susite ni jong chun amani sipai hon a hong hol chu a hedo hon ta na hi athil bol hun chu mi na hin he do pha nin amani jong ki tha ding ati honin khatpa chun khatpa chu ana sunli manin khatpa wang chu sipai hon ana hu do man oven a hi Hichinizan mama chun unit 684 a sipai ho cc chu thingtum khat khat punishment en ani esa oven hichithil so chu kengen ikizum so hi etin anala in ama jong ading do in thingtum khat cho ki choin mi zum so pa cho de apang ta ga vei pi in athat do tai chujoven kengen in sipai lam kai pa ko machun unit 684 sipai ho hi agam mina gal sa na solding in anasai ki ni Nikhat General J Hun chu achunga sipai ho khat koma ahungin unit 684 sipai ho chu permanent na sipai hi sa ading in ahung se na hi le alam kai pau chu ananum poi hichipe ta chun General O kitipa jong ahungin General J Hun ko machun unit 684 a sipai ho zo si chu thading in thupi a hin nei tai zan khat General J Hunin sipai lam kai zio le pa ko machun thilso thilum dan ho chu sei tai Unit 684 a sipai ho hi thading thupi ahungin hichi hi ibol lo wa hi le echung wa lam kai hon ai ho jang I thading a hi hichun sipai lam kai zo chun hichi misona ko na hi kidal se ding a hi ati in sipai lam kai pak chu achunga ho in a hin kho an la ading adai lo je chun ama hin unit 684 a sipai ho zo si thading lung anagyal ta na hi sipai lam kai ho ki ho na chu kengen anathim za in ajing jing ka in ho unit 684 a sipai lam kai ho zo si ko machun anasai pi tai ajing ni khu in sergeant zo chu city langa military linguistic guard boarding a chi ding in akisayin alang khal langa unit 684 a sipai zo si chun ho zo si ki thading thu hi ana he ovin hiji chun ki hin so na thei ding le ki le thu na thei ding lungial ananai tawve
Hichiniza na chun keng le Sepai dang ho chu apet pe nin akigong ovin Commander Park le Sepai ho tu chun ki kap to ding ati tawvin hi. Hiti chun amo zong ahong kipat do ovin Commander Park le Sepai ho tu chun aki kap to ovin amo holoi aki kap to vahin SILMIDO a Sepai kiem atam zo ana seta na hi. Aki kap to lai to ovin keng chu General J hun that dingin ahongin na hi le that ngam talovin atli ana su utai. Hichipe ta chun General J hun hin Unit 684 a Sepai zo si athanom lo zi chun amal ama mai thala chun ana ki kap li ta na hi. Hichithil so hi General J hun Sepai ahong panako na akingan sin a anasu bulit lo chu a hi. Chusaven kengin zong ki kap to na lang ahong pangkinin wangsi num ta chu amo la mi them khat zong anathi in. Hichun Unit 684 a Sepai ho chun Commander Park chu call ovin anathat do tawven hi. Commander Park nga thima sanga chun Unit 684 a Sepai ho ko ma chun nang holoi hi nalim na melo hi South Korea government ho in Sepai na hi ve tia zong na het pi lo hi ati. Military Unit 684 a Sepai ho aki ho to ovin South Korea capital Seoul a chuchi a government ho ko ma am holoi hi Sepai ta hiu le a het pi na ding ovin government ho ko ma chi ding ati tawve. Unit 684 Sepai ho in bus khat hai je nga hin bol ovin hichi bus su Blue House na lang mun zone dingin ana se ovin hichi thil dan ho hi news dunga ana thang hle jing ta na hi. Wangsi nung ta in amolo hi communist Sepai he tin zong ala ovin ahong to no bus su mun khana ki khamin dan hi Sepai dang ho in ana chanu dan hi. Basa thei puma Sepai ho to ki kap to naw wachun wangsi num te in amo la mi khan hin kho na baitai. Hichi thil so na langa chun Sepai lam kai zo cho hongin hichi Sepai ho la lam kai khat ko ma chun. Hichi Sepai ho hi communist Sepai a hi pove. Amo ho lo hi military unit 684 unit a hiovin kuima he lawa ki si ma hi. Hitia zo in a hil chin wanga chun Sepai ho chun anangai povin Unit 684 a Sepai ho tu chun aki kap to tawve. Unit 684 a Sepai ho chu khat khanin ahung thi tawvin a hingchang si chun a thiuwa ba sa bang dunga chun. Ke hi South Korea gam hu dinga ka hin a hi ti ho a ziuvin. Hi chun bus hai zenga bol naw wa passenger ho chu kumhla sa ovin ama in grenade apu ho chu ala do ovin. Chamkhat grenade pin ho la do zo wachun ahong po ke in hichi Unit 684 a Sepai ho zo si chu hin kho na baitai. Unit 684 a Sepai ho hi newspaper dung media dunga amo hi communist Sepai hiuvin amo lo hin Blue House ate nga bol ki go no hi atiuve. Hitia Unit 684 a Sepai ho mipi le media ho in communist group hetia lau hi government hon amholoi identity alim amelo hi koimacha he sa lawa anasim ji ta uwa hi kumizan ham khat zo South Korea gama military dictatorship kiti ke vaipo na hung ki chaichun Commander zo in mipi ho le media ho ko ma Unit 684 a Sepai anikisim ho chung chang thilso ta ho zo si chu ana sei ta na hi. Tunya tu simiseu hi tu sim ta hi in tu simiseu chu hi chan hin aki chai tai tu simisei sungu wa sei hil sei wal o ma hi le ki ngai dam to chu hitin tu simiseu hi ingai nom owa hi le like subscribe share ana bol chu hitin aban video ting anaki mutu ki taw hite